Яратасың ба Леди Баг һәм Суперкот Нұрсұлтан? Yok, Kore'ye yaratmam. Распаковка деген сіз Викторин қызық. Что? Нәрсе инде анда қызық? Бек қызық. Қызық қана түгіл, бек қызық. Әйде анар ошырбыз инде. Юк! Ошата сен өзінде кені. İki kopşuk. Мен көрдім енді бұл кем. Ух ты! Менде шунды yok. Bu bizning bol qurtim. Я всегда мечтала сделать это с тобой. Oo, benim kimlikti sultan. Черепашка. Sneaky kimle girmeyken. Ну ничего себе! Сосредоточься. Надо спешить, пока суперкот не перевоплотился, а без него мы Алю не спасем. Бражник lekti. Benim min yaratkanı. Бражник mı? Sultan, mina senin en yaratkanı lekti. Бражник. Benim Суперкот! Senin Суперкот! Вау, спокойно, ребята! Вы нас перепутали! Тот вор мой двойник, а настоящий суперкот я! Можно осмотреть место преступления? Я умею находить улики. Животный инстинкт, знаете ли. Sultan, ne korramın? Ne? Sultan, böyle başına legir. Yaran, rahmet. Benim тоже yaratkanım. Lady Баг? Yok, Lady Баг түгел, bu Türk'üm. Это так круто! Но когда в Лилу вселился Акума, у нее был такой же костюм. Да, но это версия для супергероев. Пошли, все остальное объясню по дороге. Lady Bag'ın en yaratkan dostum. Alina Rush oğlum. Какой улыб Рина Руш түгіл? Hazırım. Ярар, мен хотела, что меня лекті. Sultanға геройлар лекті, Леди Баг, Суперкот. Nekken hazır kursettim. Birov, ikov, ishov, dörtov. Birov, ikov, ishov, dörtov. Bir Lady Баг bizimlekti. İki Superkot. İki Lady... Kimeli bu? Чылак. Аннары iki Lady... Ой, Scarabella. Аннары лекти Бражник Брау. Hem iki... Men de ettir Sultan. İki taş bak. Bir Lady Баг, iki Суперкот. Bu kimler? Bu Lady Bıçak. Yok, ne bu? Scarabella. Scarabella, iki Lady Пчела, bir Бражник, iki Super Taşbakka, hem Суперкот buldu. Yine bu oyuncaklarga, hem marionetkalarga birden ona koyan tuğızını. Bir bilesiz meni işip, çünkü men kırıydan korağımda mene şulay. Benim Lady Баг korta büyük bulup kurulu. Eminim 10 bal. Aferin Sultan. Sana bütün нәрсе ошады. Мультик ошамаса да, ошады. Распаковка бітті. YouTube каналыбызға жазылыңыз. Лайклар қойыңыз. Пока!